Pag human ako diri hinlo sa plastaran ako payag puhon diri atbang sa maisan, naghaling na dayon ko kay magdungag na para pang paniudto kay alas 11 na. Napalong pagyud kay kusog ayo ang hangin. Posporo akong nadala karon kay ang akong lighter naguba na, pangdepensa ra man ako ning posporo. Lighter gyud kanunay akong dadon pag maglakaw ko kay ang lighter pag mabasa gamay lang hilot musiga na, pero ang posporo pag mabasa kinahanglan gid siya ibuwad. Mayo na lang gani kay nakadala kog pangdepensang posporo kay kung wala makauli ginta ko ani. Nagamit ra gyud nako akong gidala-dala nga tsinilas kay pag kada maglakaw ko magdala-dala magyud kog tsinilas kay pangdepensa kung basa ang kahoy. Pag uga lang ang kahoy, pwede na di nagamit tsinilas kay pwede raman magsapsap. Patungan lang dayon nako dihag mga gagmay nga sanga para nga dali ra mosiga bisan og umog-umog ang kahoy. Rami nga kahoy ning akong gigamit sa pagsugdod unya kining akong gipatong nga sanga nga mga gagmay sanga ni sa salin ubod. Og nagpasalamat dahil tuod ko sa inyong padayon nga pagsuporta mga kabunsurot bisan adtong mga nangaging mga bulan. Wala kayo ko'y post pero naka-income gyapon ko ginagmay mo ni nakapalit kog bugas. Medyo taod-taod pod nga wala ko'y klarong post kay nagatiman pa ko sa akong batuta. Adto nga mga panahon sige magyapon kog anhi sa uma pero dili ko makahigayon sa pag-vlog kay gaapas ko sa oras kay atimanunon pa ang batuta. Sugnuran dahil na ako nagkahoy nga rami di akong gidungag pero sakit lang sa mata kining aso sa kahoy nga rami pag umug. Tiradahan lang usa dahil nato diha gulay kay atong income sa vlog igo raman pang palit sa bugas. Apan maayo na lang gihapon ni bisag ginagmay lang usa samtang nagpaabot matang mubunga ning mais. Doon na gihapon tay magamit pang palit og konsumo matag adlaw ba. Ato dahil ng sagulan diha og higaonon nga kamatis. Kini nga higaonon nga kamatis ako raning dala. Mautong ang uban ako nang gisidling dito sa maisan. Para nga puhon pag mamunga aduna ko'y magamit diri. Dili na ko magdala-dala og higaonon nga kamatis. Mopadulong magita sa pag-income na itong gibuhat diri sa uma kay doon naman tayo mga gipangtanom nga pwede mabaligya. Makapalit at sudan puhon. Karni, isda o guban pang klase nga sudan. Maayo ning duna na tay lamas daan, di na ta magpalit kay medyo mahal rabang lamas sa merkado karon. Og paglabay sa pipila ka minuto luto na akong gulay, akong gitilawan ang sabaw bisan og walay bitsin asin ra. Nakapalit kog bitsin pero nakalimot kog dala. Okay man gyapon timplada bisag walay bitsin pero mas lami gyud to kung duna unta nakalimot lang gyud kog dala. Mao gyud kini akong ganahan nga tirada pag gulay akong lutoon asin og bitsin ra nya labi na akong naay bulad sugbahan dayon dihag bulad o di ba ka kining ginamos sukaan dayon ang ginamos pusaan dayog sili sausaw dayon ning mga gulay nga mga dahon-dahon dahon sa kamuti dahon sa lugbati og dahon sa tinangkong ay daog nagayo plastar ko dirig uma kay puhon-puhon pag mudako na ang batuta ay doon na ko'y kuyog-kuyogon din doon na po ko'y itrain og panginabuhi diri sa bukid og labi na panginabuhi sa lasang diskarte nga gitudlo sa akong lolo og sa akong amahan sa una sa bata pa ko og diri lang usa tataman mga kabunsurot kita-kita na punta sa sunod sumpayan ning atong video.